Otkrića bez granica. Odlično, uspelo je. Bio si u pravu, stvarno je poleteo. Naravno, radi na principu rakete. Možda je tako, ali to meni ipak više liči na balon nego na raketu. Rekao sam da rade na istom principu, a ne da su isto. A kako to radi? Htio sam da kažem da rakete lete iz istog razloga koji i naš balon. Razumeš li? Pa ne baš. Zamisli, na primjer, slušaj, ajde da pitamo Ginny. Čudnog li imena? Ne mogu ni da izgovorim. Lako. Ciolkovski. Zar nikad niste čuli za Ciolkovskog? Današnji svemirski letovi mnogo duguju baš njemu. Da nije bilo njega, ne bi bilo ni satelita, ni raketa. Hajde, pokazat ću vam šta mislim. Ciolkovski. Svemirsko doba. Ovo je Konstantin Ciolkovski. Njegova proučavanja su dovela do stvaranja raketa. Sad smo u carskoj Rusiji u prošlom veku. Eno ga. Odlično. Hajde da se zabavimo na njegov Kako račun. si? Gluvac! Drži ga. Važi. Hajde da mu otmemo hleb. Biće smešno. Moj hleb, vratite mi ga. Zašto me ne ostave na miru? Ovaj hleb je tvrd ko kamen. Kad je imao 9 godina, Ciolkovski je preležao šarl. Zbog bolesti je doživotno ostao nagluv. Život ga nije mazio, ali Ciolkovski je bio odličan momak i pametan, kao jedna vaša ružičasta prijateljica. Znate već ko? Kuda je nestao Ciolkovski? Sigurno je u biblioteci ili traži neku knjigu o... Au! Izvini, Ginny. Donela sam ti tvoj hleb. Hvala, Ginny. Nisam ništa okusio cijel dan. Bolje bi bilo da nešto jedeš, a ne da trošiš pare na knjige i opremu. Kupi bar malo krompira. To bi bilo rasipnički. Kad bi samo znala koliko sam gladao u životu. No, ne želim se. Prihodi su mi mali, ali dovoljni da preživim i da se bavim svojim istraživanjima. To mi je najvažnije u životu, da nastavim da učim, da istražujem i da dođem do odgovora. I tako je tu, u Moskvi, Ciolkovski nastavio sa svojim istraživanjima, sam, odlučan i nikad obeshrabren. Znaš, čini mi se da je sreća što sam nagluv. Gradska buka mi ne smeta. Živim u svetu mira i tišine. Krivo mi je što mi se deca podsmevaju. Ciolkovski je dosta napredovao u svojim istraživanjima, ali moram da vam priznam da sam mu ja u tome pomogla. Pa naravno, ja sam Ginny, stvaram genijalce koji ništa ne bi mogli bez mene.
Znate ko je bio Jules Verne? On je napisao onu divnu knjigu Od zemlje do meseca, u kojoj 3 čoveka i 2 psa lete na mesec kad ih ispale iz ogromnog topa. Pri povratku su umjesto topovskog taneta koristili svemirske kapsule kojim su se vratili na zemlju upotrebivši retrorakete za kočenje. Vernova naučno-fantastična priča je oduševila Tsiolkovskog, koji je ozbiljno počeo da se bavi mogućnostima leta u svemir. Radio je kao učitelj, ali se bavio proučavanjima svemira. O čemu sad razmišljaš? Smatram da je većina Vernovih pretpostavki tačna. Zar to nije obična naučno-fantastična priča? Jeste, ali roman se zasniva na jasnim naučnim principima. On je neka vrsta pionira u osvajanju svemira. Koristeći se Newtonovim zakonima izračuna brzinu koja je neophodna da se napusti zemljina kugla, znao i to da će trenje pri prolasku kroz atmosferu izazvati pregrevanje. Da, ako budemo uspjeli da usavršimo Vernove pretpostavke, siguran sam da ćemo izmisliti način da ljude pošaljemo na mesec. Postoji niz problema. Na primjer, smatram da potisna sila nije dovoljna da se savlada zemljina magnetna sila. Bio bi nam potreban top koji bi bio u stanju da da ubrzanje od 11 km u sekundi. Međutim, pri takvom ubrzanju ljudi u kapsuli bi vjerovatno bili zdrobljeni. Pitam se, koju brzinu mogu da izdrža ljudska bića? Hoćeš li da probaš, Ginny? Na osnovu eksperimenta sa kokoškama i pacovima, Tsiolkovski ustanovio da životinje mogu da izdrže ubrzanje 5 do 6 puta veće od zemljine gravitacije. Dobar je, zar ne? Moram da nađem neki način da umanjim posljedicu ubrzanja. Polako, nisam gluva. Ako hoćeš da mi pomogneš, Ginny, odnesi ovu konzervu gore u vis i pusti je da pada. Dobro. Hvala. Ne znam šta ovo radimo, ali je valjda Tsiolkovski zna. Još više, Ginny. Je li ovo dovoljno visoko? Konzerva je otežala. Čuvaj! Ko zna šta je stavio u konzervu? Jaje u vodi? Baš čudno. Ej, prebrzo pada, ne mogu da usporim. Razbiće se! Baš kao što sam mislio, nije se razbilo. Sad mi ništa nije jasno. Htio sam da dokažem da se predmet u kutiji punoj vode neće oštetiti bez obzira na udarac. To je sjajno! Tsiolkovski je 1883. godine počeo da proučava principe kretanja satelita. Svi dobro znate da što jače bacite loptu, to će ona dalje leteti. Na zemlju će pasti pod uticajem sile teže ili, kako se to kaže, težine. Kao ova jabuka, sila teže privlači sve predmete prema tlu. A na čijim su se proučavanjima zasnivali astronomski principi Tsiolkovskog? Newtonovim, tačno. No sad ćemo da vidimo kako se to lansira satelit. Da bi loptu postavio u orbitu, treba izbaciti određenom brzinom. Tsiolkovski je izračunao tu takozvanu orbitalnu brzinu. Lopta mora da leti brzinom od 8 km u sekundi. Međutim, vazduh u atmosferi stvara trenje koje brzo uspori loptu. Zato ona mora da bude izbačena iznad atmosfere na visinu od bar 200 do 300 km. Profesore Tsiolkovski, profesore! Zovu vas učenici. Molim? Profesore, obećali ste nam da ćemo je danas pustiti balon. Jesam, hajdemo. Ura! Da bi zabavio svoje đake, Tsiolkovski je puštao balone. Zapalio bi vatru pod balonom da bi ga zagrejanim vazduhom podigao. Kao učitelj, mučilo ga je što to slabo čuje, ali su njegovi đaci bili toliko oduševljeni njime da su ga pažljivo slušali i dobro učili.
Balon se puni vazduhom, gledajte. Poleteo je, poleteo je! Ura! Uspeli smo! Ne! A vrati se! Vrati se! Jeste li vidjeli? Pa to je balon. Pogledajte! Hajde, idemo za njim! Šta? Jo! Pa šta se to dešava? Pa šta je sad ovo? Joj! Joj! Misliš da je ovo smešno, idiote? Nemoj više da mi vaše igračke sleću na krov. Ali to nije nikakva igračka, gospodine. U pitanju je ozbiljni naučni eksperiment. Šta trabunjaš? Uzmi ovo i nosi ga. Budite malo pažljiviji, mogli ste ga pocepati. Baš tako. Ma nemoj. A kakav je to eksperiment? Puštati papirnate balone. Pa to jeste eksperiment. Naš učitelj je veliki naučnik i vi unedate napravi veliki otkriće. Šta se ovdje dešava? Vređate. Ma nije to bitno, deco. Hajdemo natrag. Nadam se da ne nameravaš da upotrebiš balon za let na mesec. Ne, u svemiru nema vazduha. Ali šta kažeš na to da upotrebimo raketu? Raketu? Početkom 19. veka vojska je koristila ovakve rakete da bombarduje neprijatelja. Činilo se da nemaju druge primjene sem za to i za vatromet. Tsiolkovski je međutim bio ubeđen da će se rakete jednoga dana koristiti za let u svemir. Samo ne razumem kako se to raketom može leteti u svemir. Prije svega moraš da shvatiš princip akcije i reakcije. Princip akcije i reakcije? Prema ovom principu brodska vesla guraju vodu unazad i pokreću brod unapred. Na sličan način ptičje krila guraju vazduh unazad, pa ptice mogu da lete. Ali ima tu jedan problem, čika Tsiolkovski. U svemiru nema ni vode ni vazduha. U pravu si, možda nisam izabrao dobar primjer. Ipak princip akcije i reakcije važi i u svemiru. Pa možda si u pravu, ali ja to ne razumem. Evo objasnit ću ti. Gledaj pažljivo. Plavi balon! Vidiš, balon leti na osnovu reakcije. Gas koji se nalazi u njemu stvara potisak dok prolazi kroz otvor na dnu. Isto to važi i za rakete. U svemir će leteti još bolje jer tamo nema vazduha da ih koči. Čekaj, kuda si krenula? Da proverim da li je sve to baš istina. Ali, Ginny, ne možeš. Ne mogu. A zašto? Zato što u svemiru nema nikakvog pritiska, pa će se vazduh širiti na sve strane dok balon ne pukne. Ali rekao si da isti princip važi i za rakete. Znam, ali postoje razni principi, Ginny. U raketi je vazduh sabijen u čvrstu posudu, tako da može da izađe samo kroz otvor, što stvara potisak. Pretvorit ću se u gas da to proverim. Rakete pokreće reakcija. Gas sabijen u posudi vrši pritisak na njene zidove. Kada gas po principu reakcije jurne napolje, potisak koji stvara gura raketu napred. Hej, u pravu si! Tsiolkovski je 1903. godine objavio sva svoja saznanja u članku Istraživanje svemira pomoću reaktivnih motora. U njemu je objasnio princip pokretanja pomoću reakcije i dokazao da on važi i u vakumu. Dao je matematičku formulu za brzinu koju postiže raketa, koju pokreće gas koji izlazi. Također je predložio da se koristi tečno gorivo, a ne barut za topove. Tečno gorivo znatno olakšava kontrolisanje raspodele goriva pomoću ventila. Samo nemojte zaboraviti da je za sagorevanje potreban kiseonik, jer u svemiru nema vazduha, pa samim tim ni kiseonika. Ljudi treba da shvate da svemirski let nije čista maštarija.
Tsiolkovski je svoj članak poslao moskovskom časopisu Naučni posmatrač. Te iste 1903. godine braća Wright su ostvarila svoj prvi let jedrilicom sa motorom. Mada su preleteli svega 30 metara, Tsiolkovski je već sanjao o tome da ljudi pođu u svemir. Nažalost, urednik časopisa je odbio da objavi članak Tsiolkovskog i sva njegova istraživanja su ostala nezapažena. Morao je da čeka 20 godina da budu objavljena. I da ljudi najzad shvate koliko su sudbonosna. Au! U pomoć! Ubrzo nakon toga je izbio Prvi svjetski rat i doneo razaranja širom Evrope. Milioni ljudi su poginuli. Tsiolkovski je 1920. godine, još uvijek čvrsto verujući u osvajanje svemira, objavio naučno-fantastični roman pod naslovom Daleko od zemlje, zasnovan na njegovim otkrićima. U knjizi je pripovedao o tome kako je izmišljena raketa, o letu na Mesec, Mars i druge planete i o njenom povratku na Zemlju. Ovo me podsjeća na jaje potopljeno u konzervu. Sjećaš se, Ginny? Jaje je ostalo celo kad je konzerva pala na zemlju. Ovo je fantastično! Zove se bestežinsko stanje. Jasno mi je zašto. Osjećam se kao da nemam težine. Sve te divne pustolovine su opisane u romanu Tsiolkovskog. Šta kažete na ovo? Svemirsko odelo, liči na ona koje danas nose astronauti. Hoću ja da probam. Divno. Čekajte mene. Odlebdeću! U pomoć! Evo me, Ginny. Nije lako kretati se u ovom modelu. Ne zaboravi da si u svemiru, Ginny. Sad je bolje. Ginny, nemoguće si. Ako moj roman postigne uspjeh, imat će malo više novca, ali je važnije to što će ga pročitati ljudi koje svemir inače ne interesuje. Sovjetska revolucija 1917. godine dovela je na vlast novi režim koji je Tsiolkovskog podržao u njegovim istraživanjima. Kada je već imao 60 godina, Tsiolkovski je prestao da radi u školi da bi mogao u potpunosti da se posveti svojoj velikoj ljubavi, svemiru. Nastavio je da razvija svoje ideje o osvajanju kosmosa. Smatrao je da bi svemirska stanica sa ljudskom posadom bila veoma korisna, pa je dosta vremena posvetio i toj ideji. On je također prvi smislio kako da se lansira svemirska letilica pomoću višestepene rakete. Pojedini delovi bi se odvajali od rakete čim se potroši gorivo u njima. I tako bi svemirska kapsula stigla do cilja. Mogu li ja da postavim još jedno pitanje? Pa naravno. Kako neko može da izume raketu ako nikad nije bio u svemiru da provjeri da li je ta teorija ispravna? To me pitanje vraća u detinjstvo. Jednog dana sam želeo da izmjerim rastojanje između dve tačke. Da bi to uradio, upotrebio sam astronomski sekstant koji sam sam napravio. Izračunao sam da je rastojanje 300 metara. Onda sam, da bi provjerio proračun, uzeo kanap i premjerio još jednom. Bilo je tačno 300 metara. Moji proračuni su bili tačni. Tada sam zaključio da ako je neka teorija tačna, onda su i rezultati te teorije također ispravni. Sad mi je jasno. Što se tiče mojih teorija o letu u svemir, ne mogu da se zakunem da su baš sve potpuno tačne, ali sam ubeđen da će ih jednog dana naučnici provjeriti i upotrebiti. Robert Goddard, Amerikanac, je prvi primenio otkrića Tsiolkovskog. Izveo je prvo uspešno lansiranje male rakete na tečno gorivo 1926. godine. Pogledajte, ispred spomenika osvajanju svemira postavljena je prelepa statua Tsiolkovskog.
Čitav vek nakon rođenja Tsiolkovskog, odnosno 1957. godine, Sovjetski savez je lansirao prvi zemaljski satelit, Sputnik. A 1959. godine fotografije sa Lune 3 su po prvi put celom svetu otkrile tamnu stranu meseca. Jedan od prvih kratera koji su tamo otkriveni dobio je ime Tsiolkovski. Lep način da se tom čoveku oda priznanje, a u budućnosti će čovečanstvo putovati sve dalje i dalje u naš sunčani sistem, mnogo dalje nego što je Tsiolkovski ikada zamišljao. O tome ćemo pričati drugi put. Malo pažnje, molim. Pred vama je planeta Jupiter. Sada je tačno 14 sati popodne. Za danas vam predlažemo da izaberete neki od brojnih filmova iz naše brodske filmoteke. Odaberite program po želji na tastaturi. Voleo bi ponovo da vidim prvi let na mesec. Neil Armstrong, 38-year-old American, standing on the surface of the moon. On this July 20th, 1969. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Truly one. One in their pride in what you have done. Deco, požurite, vreme je za večeru. Zar već? Ovo je fantastično! Baš jeste, sljedeća stanica Mars. Čika Tsiolkovski, baš vam hvala!